ka chanela kalau lom le vek chawa kan la khatlang thawanga marinai thina chungchanga boruak boidan kan la theingin lawanga kha thina a mi puirin dan le ngai dan te po kan khana sa a ma se rin dan le ngai dan te po soiwak wak lo tur po in kan hril tlang ni kha marinai thina chungchanga khan pu rlp kan nupuin trong kamaron nei dan kan thlir chho ho le dona Facebook a hian zalen hian thu post aron neya hemi thu post hi kan clear ho don ani a thu puya hian tan ri la tanga rl pe chungte no chuak tu te in soi fia turin high court in ati aron ti rup mai ni February ni somni pali sa ni somni paruk voina khan rl pe ka nupui chuan police in January ni somni pasari sa ni somni paruka an thu chu a Marina lalchan chui thattua apasan pu na le police PR awanga veng chung atanga no chuana thia din na chu ko chuan angai tua aron tiani pu RLP ka nu pui hian Marina lalchan chui thattua apasan pu na le police PR awanga veng chung atanga an no chuana hi ko ta thia adil tinani a kot bo hian angai to pui ngei arinom bokani thu boy thailu tu hian apasal chu engtiko ma marina I thatu ani thailo thu soin uaime mi bozan na December ni thum sani somni panga a an thu chuwa po December ni khat sani somni panga tlailam dar nga a marina hi tamthil veng thara auto chuang lai mu thu tarlan ani a hemini hian RLP ka hi chonu pumpui ina omin achung tenen chon ei khoma pon lama achuak to lo marinai thiawanga anina tanga zuang thani lovin accident palawanga tlathani in mit nge mutu poin azuang thani lovin afar thla tina soi aron ti bokani hemi po hi mani loka boina bungrua thia chon tum hun level po khan soi neu kha atam khop maya tirau tuna po hian thu boy thelu tu anupui hian marinai thatu ani lo thu te baka oime mi bozon na December ni thum sani somni panga a an thu chu apo December ni khat sani somni panga tlailam dar nga marinai hi tan hril veng thara otowa achuang lai mu thu tar danani aron ti boka hemini hian RLP ka hi chanu pumpui ina omin achung tenen chon ei khoma pon lama chuak to lo marinai thi awanga anina tanga zuang thani lovin accident palawanga tlathani in min nge ya mutu po in azuang thani lovin afar thla atibok atiani ko ta hian RL anin halna wanga anbung rachia sarkar le no chhuana sign tu laka compensation noi sari singruk sang khat za som thum dil na le henga in nam hnoite khes siap sak turin an dil tel aron ti bokani heta hi chuan anin hal sakna wang khan bungra chia po tam tak om don ti kha chu a hriata hemi bungrua ti chatu te hi khes siam sak le an chung kwa no chuan ni theina ming sign tu niang chu chumi laka compensation noi sari singruk sang khat za som thum an dil bokani an phu tani chu tan hril atanga no chhuna lekha siam tu te hian annom na pol ueme MHEP MUP LC anga thutluk na executive committee notice le thurel po omlovin no chhuna hi an siam nin asoi ti in heta hian aron soiboka heta aron soiom je hi chu pu RLP ka chung te hi no chu ani khan in no chhuna lekha siam po ni ta sela ueme MHEP MUP LC ang zong po in committee thurel pangai tak omlova an no chuak deuh top ni in asoi na ni thu boy thelu tu ukil Jesilan nusanga hian police thu chua tu IGP and Chief Public Relation Officer MRP Media Cell hian Supreme Court in People's Union for Civil Liberties and ANR Varja States of Maharashtra and ORS Kesa Police in
PR an sim dan tur kai hruaina a bo chi ati a Supreme Court in Tehsin S Punwala versus Union of India and ORS case hetiang mipui mobrul chungchanga innam hnoita case siam saktur anni thu kota hian a thlena RLP gate in hal sakai hnoya hian social media heta innam hnoita chiang taka langchunga tuma man anlani lo thu kota hian a soi kot hian sarkar le no chuana le kha sign tu te hi March nikua sani somni paruk ma a in soi fia turina ti Supreme Court a advocate on record JC lan sangan a website a tarlang aron ti bokani ole khami kha RLP kan nupui tongkam then khat kan hriat dan ani a engpo ni se he case hi achin fel ngai lai tur tele en fel that ngai lai tur te po a lane dot chaunuk in arin oma hemi kan thu chiar RLP kan nupui ron soite po hi mi then ka chuan ani chu kan lo ti le ngal ngot mai the ni engpo ni se kan soi thina he case hi an la boi pui chaudon chau ni ti kan hretlang thau don nia